Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamaşavan ecza selamu rahmetu berekete khutase ve tevekka be hamd khudara jara kedise lekran rehber TV en bu mehvane malave Seyyide Mevlana huzura ve hazire seyyidum khairatın. Khairat khudru ve khudra jarazi ve inşallah. Ecma'in tamaşavan ecza unji persi khosara telefonu ve kardemi ve karam persi inşallah seyyida bersevavan ey bizindi bide. دم خود در باس نکن دست پسی دستی مهنم جوان دست پی بکن سیا دبی یک شیر بده یکی شاهد لازم به گلو گره چند شاهد زدان بن پیرک بن درمان شادیه چوای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين معلوم normal şahidi kadar ve demir yazı çar birek. Bale. Ya da şahadiya zinayda gele çar mir şahidi bidim. Bale. Şahadiya rida'ida yani mesela pireki şirda bazaruki mezhebi İmam-ı Ahmed İmam-ı Hanifi da o Gürişki İmam-ı Ahmed bin Hanbel da ve pireki bir taneci beyzemi diye falan pireki şirdaya falan sabi evke yani tamam. yavan kabul be. İcad mezhebi İmam-ı Malik o Gürişki İmam-ı Ahmed bin Hanbel ya Gürişki yadını da be en az gele de pirek bin. De pirega kemtirna ve mezhebi İmam-ı Şafii da de gele ya çar pirek bin ya de mir bin. Bak normal şahidi işte bu havayı yani ve çarkı vakti bir havayı şadil gör İmam-ı Şafii çar pirek şadi bidin ya demir şadi bidin mediye falan pirek şirdaya falan ve isbat. Hatta ben sanki alim dibine eğer ki de beycem şirdaya torne koy ya pirek beyce şadiyan ya ki bir tane ya İmam-ı Şafii kabul diyor. Lakin mesela şadiyan normal garip abi ya çar pirek mesela İmam-ı Şafii de demir. Ma İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel de rivayet ki vida deben de pirek şadi bidin kafi. Müsaade silah bede hep telefonu mehne silah muambe giren. Cevane kerem ke om khair hatın. Selam aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Kerem ke. Suriye Seyda. Bale. Seyda mesela emri deri hatman dokuynun mesela cami milli harabişinin bir xerim milli ve nasacı. Kur'an'ı. Bale. Kam Seyda persin inşallah. Sen Seyda mesela dibijin ve deri cinari mehne. Dibi yani hünva Kur'an'ı dokuyun hatma bana müşrikin yani Müslümaninin dibi zarı ve gedek memelaya dibi maaşı gedek dokuyun ya ve halalina dibi jwara mesela harama dibi melep nobe maaşı hükmeti dokuyun Bale. ya dibi cin mesela dibi ya şey antiqadi gelani بدع zaman yani ona kabilakin Bale. Kam Seyda persin. Vana o kida mesele on persin şoy. Mesela persin inşallah. وانا السيدة زعت تشتغل مرفرة بيجون يعني أقل مرفرة يعني شاكين ماليش نزنا يعني تشيب ديشا Kam Seyda persin godarik inşallah. تمام سيدة Ama tehudi bint khayri khoşide inşallah. Batmane kerem ke om khair hatın. الو Kerem ke. ولاد فرصكي مش خالي سيدة السلام عليكم جوارا Aleyküm selam kerem ke bece. في مدرسة خالي سيدة ملا أنور Khudra jarazi ve inşallah. في مدرسة خالي سيدة Bele kerem ke. بعضي من حشتي وحفصالية رونشتي بيه قدريشكا رونشتي لميشكا خالي سيدة شو بيجا جرا قدريشكا Nikah abi. Nikah abi. نا تدي يعني بيه قدريشكا ورونشتي لميشكا حشتي وحفصالية Tamam inşallah. يا جيوي Kam Seyda persin inşallah. يعني مراقص كد بيشكا خالي سيدة بلاش مرة تشد بيجكا Tamam inşallah Seyda persin. إيه تمام Ama هذه tehudi أمانتي قدام bin khayr khoşide inşallah. Zayneş. Seyda persa yekemin malum çikin. Persa evane tekfiri yani. Dedi herkesi kafir dikin. Yani Bahsa vant kertin şabana ma vani dibi khayra Kur'an'ı naraş kesere yani hatma belake müşrike yani Şahi Geylani, Şabi Kadri Geylani, yani maaşı devleti bigire evciha keza harame.
بله سهل ولی بچه أنا لباوان شخص جوان بيبا مسلمان تلا بله أو جانا بازده 20 حب يعني كا ديوان حتى بان عالما قلنا بيخمبري مدبي ده هالشب كي رمضان ده خدا 600,000 مسلمان يقولنا كار عفوتك بله إذا حتى صونا رمضان ده سري رمضان حتى صونا رمضان تقع عفو كريا بقان ديوان تبع عفوتك الصايب أنا بالصدقة اللي إيه فان غلاطة فان داعش مع شاي إكا خدا كي عفوتك كجوان بيوا إيدني تبنا مسلمان وصيد زان بالشعبي مثلا كفري اللي بتوني في عالم إسلام دنيا زاد كي بنا استاد بري زمان استاد بري زمان بحرا علمي بيا بحرا إيماني بيا حفصة بينجي آيات القرآن ده حق إيماني ده بيا سبب مسلمان إسلاميته بمليون إنسان هدايته بحزارة بمليون إنسان جناكار إيمان خويا تقليدي كنا تحقيقي حتى نعوذ بالله بحث شركة نسبة بالأستاذ وارده هوان مثلا إنسان كمنسوي مثلا إمام الشافعي حنيفي حنبلي مالكي دبيش خاص شافعي حنيفي حنبلي مالكي حاشا كنا بوت أما والله إن قانديا أوجه أبو بكر بغدادي حستكن أما أوقات الشافعي حس لكن لما واجب أبو بكر بغدادي شخولا كده بوت وانا الأهل ضلالتنا أنا بني بيخنبري مع عليه الصلاة والسلام تحقي وصلت بي يمرقون من الدين كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القوس أو الدين دور دبن تقتن شواكو تير قوسا خد دور دبن وصاب بنجي يعني تشمك بتوني بي عالم إسلام تكفير تكن ومثلا تكفيري معلوم نجيرو ذهبية تكفير هابية طبيعي أبي بريد من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم الخير تعالى مثلا بدي وقت خارجي ارتداد هابية لكن فردي ولا رقم أنا خارجية من حكي تكفير كرنا أري أب خارجي زمان حضرت علي داجي دركتنا مثلا حضرت علي تكفير كرنا حضرت علي كل بني تربية في خمبرة يعني معصومية ومثلا بابي حضرت حسن حسين سلامي ميري حضرت فاطمة حضرت علي تكفير كنا حتى أصحابك عبد الله حضرت عبد الله بن تشيك بيج طرفدار حضرت علي والشولي دقرن دبيت تشدوي حقيقة حضرت علي دا يا ودبي حضرت خدا بترسم تكسوك حضرت علي القرآن فعمناك تكسوك حضرت علي كل بني تربية في خمر الحرباضة والعيش هذا ويجي بيني والله ويجي مسكر يدخل ويجي تكوس يعني أبانا هاني وكأنا مثلا دحشي أنا فانا تبدوي فكري دانا حتى أنا كتاب سروان شكلنا دبي يعني غلات أنا بيخمر من عليه الصلاة والسلام دبي إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في الدين وين حفظا خبكن كون الدين دا غلو يعني إفراط بكن أشريار أنجح إيه بريوه الدين خدا إفراط كن غلو كن چون كفري وك خريستيانا خريستيان حزر عيسى حس كرن قوتن ولا حزر عيسى خدا يا كوري خدا يهودية حزر عزير حس كرن قوتن ولا كوري خدا يعني اعتقادهم أهل صندوق جماعات يعني تكفير مسلمانا تكفير أهل قبلة لا إله إلا محمد رسول الله تكفير يبقى يعني حتى كعمل كفري كظاهري جي نبينا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبين من كفر أخاه مسلما فقد باء بها أحدهما اگر یک تکفیر برای خی مسلمان که او کلمه کفری نابین هدیه چته که ایجاته گوتن نه لایق کفری به کفر خوی خود زبره که بانش کفری بترسیانه او قاملت تکفیر ندکره ایجا طبی خواندن قرآن معلوم خواندن قرآن سنت کی پیغمبر گوته بیک حرف کی قرآن مبرا خیر کیتی ازنا الف لام میم حرف کی بلکه الف حرف کی لام حرف کی میر حرف کی به الف لام میم بتنه yani si خير مبرا حاصل بن إجا tabi خلنا قرآن اختلاف ده مثلا إمام الشافعي ده كي عبادته كيف كخير جويره أما إمام حنيفي ابن تيمية بري عالم حتى منسوبه مثلا إمام الشافعي ده عبادته خيره مرد شوا الصدقة بده كاره هر کسی بکه ارتاخ الصدقة یا مرد دعا كيف هر کسی بکه ارتاخ دعا خلنا قرآن يجي وصا أكثر علماء وصا قوتنا وأمجي وصابي باوريتين حتى إمام السبكين مثلا إمام الشافعي ده حياته خدا تقول خلنا قرآن كيف خلنا خير جل كسر ناسه بس يقول فاتك يكيد تخود هذا مثل خوني أولياء كان راست نابت دبي إمام السبكي قلت والله هنا أنا خلطت سر مزري مجمع القرآن تخوينا دنيا كي خير جمالاتيش خير خدا من حياته خدا
ne kadar خيرش كسر ناشم إذا بان جاهل وأجل Divi mesele de ihtilaf هي معلوم. يعني اختلاف شخوة لكن نبك بانا بين شركة وضلالات ونظام خلق تكفير بكن خير هرا نتشة جالي بلا نتشة مثلا tabii أنا هنكي بان عدد جياسينا بلد كن أوقات كن دياسين بين أوجي خرافة أوجي نق ويقول الشريعة سيرت عم تلفوني من هنا ما بقول نجارك يدي جواني كلامكم خيراتن وان الو السلام عليكم سيدة عليكم السلام إبارة وخير لي بس بخير سلامة إن شاء الله دائما أنور السلام بكم عليكم السلام خديجة راسيبة بله دائما إنسانك كو سؤالك منها مثلا بكرة حبسي سوا دزية ين سوا قتلي ين سوا كشتني أم بدون 10 سالة 5 سالة 6 دمية حبسي ده أو جزاوي آخرت تكليتي إعادة كهني أم بدون dünyayı da o ceza kişinin ya savaş diziye o getirmeyi Kad keveşna ahireti na keveşna savaş dünyayı o getirmeyi بله كام سيدا برسن إن شاء الله ahirete tek o ceza leti iadetini yanına yani hem dünyada kişinin o tamamen كام سيدا برسن إن شاء الله يجي سيدا او زري بقرط ام دبيدن كان حبا يعني يمروا هم كوزقات بيت شرا زير او زري مثلا بقرط انا مثلا كام بستر بعثا غرام أبكن حبا بعثا غرام أبكن دبي يجي بعث كتابة جازي يجي بعث كتابة جازي سيدة بخازم كاوبايا ونزهة القلوب يا إمام القزويني نزهة القلوب كام سيدا تجيبو تشيوت برسي تمام تشيوت برسي مفعم نقل تشي كتابة برسي تاريخية يا إمام صحيح هلا دخونم يعني تشيوت برسي مقام دخونم تمام ده تشيوت برسي مفعم نكر يعني سبا قاندني هات لي بلا بخوي مالا نخوينة تواد بيجي يعني سبا قاندني سيدة كام سيدا برسي يعني إن بقول شاء الله عجبا سيدة بولمش تبا يانا بقى ها كاد هي سيدة تونه باقي بالا هذا أم خورا بخازن كتابة تاريخية يا إمام قزوينية تمام كام سيدا برسي إن شاء الله وهذا إن شاء الله توصية بكلوه سر شعبا بين خير وخشيده إن شاء الله سر شعبا بين خير وخشيده Diyarbakır kelamكم خيراتن السلام عليكم سيدة علينا عليكم السلام طبعا بسوريا ماون بله سوريا ك وقت مرة كرتا نميزي مرة درس شوكا مرة دستو بلوكر سمع الله من حمده يا مرة دستو بالمكة tamam أبو يك بو يك سوريا دنيا وقت يك رعمل بكر التعزيلة ناني تعزيل تداين نداين أنا لفرات أي شايفين قالي لا سيا داري بداين درست نه درست خودم كام سيدا برسي إن شاء الله صاحبي خودی ترى بين امانت خير خودی وخشيده أمانات خده إن شاء الله سيدا گو باوی من هشتی و 5 سالیز باورم بود چی برم نیز هفت هشتی و هفت گورونشتیر میشکه گلو چواه Bana yeki ki peygamberime yani de yekul piyankara ve olmuş sipkarın sinkara bile vezelan deyip ki vezelan diyecin kara bir işareti seriye bir işareti çaba گولا imkan القول يمكن حشتي وحط صالي بوقت البياجة مشقت به وسر شوكار وتنجا مشقت به راحت لك لكار بي قدريش كه انسان کی کو صحت خدا به جنکی قدريش كلمش كلمه نبطاله يعني اجازه کی کو اختیار به جنا خوشین کی قدريش که کار دریش که و برا هیچ تردد نکه yani دیش بله که سیده. نکی خدا سيدا برسكي تلفوني تقهيم دهات برساندن دبي قالوا مري چما تنشوشتن مری حرمتا مسلمان تنشوش وصلاوان تري yani insanı miri peygamberi medbe Müslüman de hayatı da ji yani jwana hürmet heye o de mirini da ji hayyen ve meyten el müminu el müslim بله بله tayyibin hayyen ve meyten tıt sahidar mirida ve icab ji şerefa İslamiye dedi wan şon çünkü meleketi Xudavarın çok bina geni jwana cilki mesela temizliwanken o mesela servan lemeştken o yepken qabri çünkü ve her misafiri خدا قاصدی خدا یعنی ای ملائکت ورن کار رب تکیبو پیغمبر تکیبو دینی تکیجابو قبله تکیجابو خسکو برای تکیبو کتابه تکیجابو yani diçe yani nav cemaat ki meleiketa sen ehli iman Müslüman bil tabii bir şeref ki ku bir cille qurayz yuharu
مثلا نسوشتی عربوی بیناو یعنی شرف کی خدا تعالی در سر مسلمان بروی فرض سر مسلمانک میت کی وان بمره گره یک جای غسلاوی بکن. غسلاوی کفن کرناوی دفن کرناوی اوان تب واجبه بله سیده سیده گو انسان کی لورا suç kitken bejin بله o tkhın hapse ya ceza ki nadını öyle hasıl ceza ki dünyevi بله il gora kanuni ana ne gelo viyat keve ber gunahi viye ahireti Ara insan ki günah ki bke ceza şer'i mesela katli bke ucibi kısasını ve kuştun yahut khoye mektuli ve afu bken diyeti khoy nece bilsin yahut ki diziye bke desti beje kirin yakik mesela zinayı bke bekar ve saddar leyxsin vana tebde ahireti de cezayı namine hakkı Xuda dimine kitabda Xuda yusku afu kara Xuda Teala Müslümana teşvik diye ve afu bkin ja Xuda skoy wan ama cezayı gayri şer'i çay nakemez ki ناكبر تشكي غير الشرعي طبيعي اوجي بلينابه مثلا طبيعي انا زماني دريج وان كن حفصي توبه bükün حفصي ده مثلا جزاء الشرعي وصاد دريج تن حفصه لكن برهندك اوجي زماني صحابيه ده حفص دركت زمان حضرت عمر ده يعني دي سما مشقات حدا استاذ بريزان حفصي ده بيه جهبالي غاد بيه كي كنت حفصي ده لميش توبه بك هر صحت كي بقدره هو شفكي فتعالى خير جاد المسك عبادت بك böyle يعني sede go zekata zir çıkos أنا زكاة الزير طبي زيرك بيرك استعمال كأيري يكي زير يهبه يا بري يهبه يا زير يهبه قدره بحشته وبينج غرام طبي دبران كي اختلاف بين كده بين نوت شش غرام كده بين صد غرام الصحوة علماء إسلام تسمى مسقال حساب تكن مسقال كي حشته بينج غرام تكيس حشته بينج غرام قيس حشته بينج غرام ديوش تشليك بده يعني جن نصابه وكأنا مثلا قالهم كو بينج ور قديا شصد وبينجيب 6 كيلو قديا ve indiz daha yakbede. Hayvana mesela çil hab qadiya ve yakbede. 20 habin, 30 habin zakalena kebe. Zircid binya 65 gram, 85 gram da be zakalena kama gis 85 indi zakat leyt kebe. Çili ve yakbede yani. böyle sede go nuzhatul kulub akaz beni de begalo o kitap cemside Olam navi bistiye yani kitap kısa lakin işte ne sahih de yani. böyle kitabı tarih et böyle sede go vakti her ruku'i ruku'i razbe lazım desi habelenke nekke çava Ana lazım yine bir sünnetin mezhebi İmam Hanifi de bir destek bilinak ama mezhebi cumhuri de hatta 28 habs sahabiye peygamber rivayet ki ne ki peygamber destek bilindikir. Hatta rivayet ki hangad min 6 habs sahabi nakl ki ne ki peygamber vakti ruku'i razbe destek bilindikir. Ama İmam Hanifi rahma khudali ve de peygamber daim peşa sahabiye meşkil ku destek bilindikir geret tawatur çibiya. Yani ev rivayete 28 hab rivayet ki kafina ke tawatur ni ve geleme destek bilindike tawatur yani ev yek ihtilaf neke. Ev jizor lakin ev ku ashabiye 28 hab o bütuni mezhep azgani mezhep İmam Hanifi düğün destek bilindikir. böyle çetre mesela sede bir daha telefonu mehane Kelam. Diyarbakır her Diyarbakır ayak emin kerem kem khairatın السلام عليكم Aleyna aleyküm selam. شباب بخير Bixeyr selam bedin inşallah. سلام سؤالك ما مثلا انا ساعات بيجو كده رو هلته اذا يجر في دكتور مرة ما ذكرت مثلا حتى 10 شهر يتابع رو كذا انا رد بيجن Yani gora tedid gora çıkı. Em ben de pencala roda vece. De pencde de kalmıştı ki. حتى ده دقيقة شو رد هنا Rob bilindi be. Öte rob bilindi be. Ne ko çidi be. هذا باقي انور Yani de dakika pişti gora tevkimi ne usa? انا عجبا من ما تقول نفسه Ev bu yak. Vakit preside hene. وبنجي مثلا انا بدرس سجادة بيدك على الزلام عائلي تشوير هي كنا Secade? مثلا السجادة بيدك كان ما بقول عائلي على الزلام عائلي تشوير هي كنا Kâme selam persi inşallah. ان شاء الله خوش تلازم Ama de xude bin xeyri xoşide inşallah. Diyarbakır caraki di kerem kem khairatın. السلام عليكم Aleyna aleyküm selam. إذا دعم سوري ما أبو Bere kerem ke. إذا أنا مثلا هنقول
ميشا مثلا مرة شكر بديكي وأمجم تجارة أنا تجار بقرن ومرجوانا بيجي مشتكر دايكي صار جامعة تجارة ثانية مثلا بيجي تجار جي دبات دفروشة فابريكا أوصلنا بيجي أبيا مع سوري تشكيت ده يا Kamil Seda Persin inşallah. yalnız mesela fabrika evnaka yani bejin evedine igna bejin tekel diye. Böyle Kamil Seda Persin hadi beçi. İkinci evkama soğlamış ise de ana mesela çan sal beri ardaki mecburi ticarete girdi bu. Yalnız mesela ard mağapandın yani degera ve çağı megir ana ji ve degeri ji evlaka zekatavi heyetine kadar. Yani yani Vak arsek ya acaba ticareti neyse. oraya bunu ticarete megir diye yalnız Degeravi ketiye. mağapandın degera ve jiketiye o ana ji nadın yani ne Yani ana çavan adın. Ne diye mülki? Ev şuardı kodna. Tamam. Tamam inşallah. Kamil Seda Persin inşallah. Ama hadi Xuday bin xeyr و خوشیده. سیدا گو نخوارنات نان تعزیه öyle. گلو سیدت بیچ دیواریده. Valla xorna tazib anca mihinki daha lenir. Yani xorna nane tazib cihet gibi mekruhe. Şekli mekruh. Khoye tazib ve roza sero taziye. Dey sero da skut kadar tazi. Nanki hazır tkin gazi millet tkin ev mekruhe. Tabi ev çetkin. Be adetu, be urfu, be mecburiyet ve mekruhe. Lakin nane taziye. Şekli ana. Ku mesela millet de mecburi ku bidin. Tabi inkene navero eyvar edin. Ya kudüce beri bidin. Falan keso miriye afqas. Mesela roş afqas goş. Ya cinan nadev ya pise. Ey nadev ya pise. Ya kud mesela dedin icad ba adet icad fakir jinkarın bidin mecburi bidin. Van şekla tab haramın. Böylece Müslüman ki alim ki Urfa zaman telefon kir. Gola müftiye ilçe ki Urfa. Got yani demev yazıya mahvandiye. قلت يا والله أمام مطلق قلت يا حرامة نوصى قلت يا والله مطلق لا بالحرامة لكن أكثر شكلي حرامة حتى أقول تلوج تلفون كنا وين تقوية ما كريه بني أنا إيرو والله بر تعزية أمشنا مي خوية تعزية زنجينة جي شكايات كذبة 25 milyar متشة 3 milyar متشة 4 milyar متشة حتى جامير كي دقو والله متشة بريمتنا متشة بانقي بفايز دين كريه من أنا تعزية ده çünkü bu mecburi bir ve tabi harame bid'aya kitabı şeriatten bid'aya yaki kutup khozam Allah ben godari bikin faqasna sey sabık beraberin de sey sabık en alimi asri hatta yaki bina Yusuf Qaradawi ku alimi asri faqih asri müşteri asri hatta pri alimi asri ba'sa yutkin be huwa alim asri bila niza yani tartışmasız alimi asri lüde de be ezbuy faqasna sey sabık be şaruma ve kesin şekli var nane davete harame. Yani hinki şeklen keyfi tüm mecbur seritine ev bide belki kerahet eder ne? O yüzden ne mekan şeyde kulun mala harame değil. Ve mekani bide diba adet. Elbette adet canın hincan diyemna edbe men merve hükümet tabna bide para top kire. Ekorovet para top kiriye. Lakin ha raben kiden ve adet o mervi tün ku para bidine ki o mecbur her deyin ki vere bidavat bir sebep kullu ma adda ila haramin فهو حرام نبي قاعدة الشريعة تشتيك بس سبب حرامية وحرامة يعني أنا شكلي تعزيات بالتدريب شادرة وتعزية بيا شكلنا شرعا شو بتسمكروها بالشرعا خوي تعزية المال قبل دكان قبل جي عيشة وتهربي سري تصاغبة خذي رحمة خل المدية تقول تبصت تسلي بدي إلا جروا سير وجا حبط وجا دهر وجا جي كي بسيجا أقرباء يجي تبور تركا كاري خو عيشة خو دكاني خو بقرن أبيات تبكي نجد كذا حرام. زين bu korona hangi kemiğe var işte. أري أنا باشا والله بينا خلقي در كتير ببي كورونا يكو أنا نادن نفس همان در كتير. إيقار داشم يعني في بأمريكا خدا نكن. أصلا أكذب كرابية ده غير نيدان. ليه أنا كون براون أنا بشتي وي مري ون أبي بري صدقة خيراوي بدن هوا مدرسة بدن فقه عيسى مزانو ون خيرات كن. إيه والله إن بري ويناني ون صدقة نادر. ناخير. اجبري يا وي تشتكي مجبوري به جحيا انسان بجريه كاري به حرامه ملي
Sede go secada pireka zilama أنا تزاني أبها جيك بيرك لي روني وحتى هي جرمبة مذهب الإمام حنيفة ده قال له ده روني بدياوي بيرك ران كاره بيسوي بسري حرام ده هيك شكلي أواهن يعني مثلا مذهب الإمام حنيفة ده خصنا وهي يعني جيب بيرك كل قول تخ يلجي رون سبا وهي زبده رابط جيب هي جرمبة ملوي رونالي مكروه يعني Sede go çiki takvimen bend pencade güneş roj yazdık. إيه Merik rada 5 dakika 5 dakika meşke. Bina ro dernek etti. Gelo أنا رود قوري درنا كتير يعني أب حسابي تقويمي بر حساسة فأنا عالمي عصي بعستكن بني ثانية لك أنا مثلا أب دنيا مثلا دورا روجي دقرة وقت كينجي طرفي كد قارشي روجي أو دبا الشبق دبا فجر إجا طبي فجر نك روج درتين بري روجي أو سبيكاي كي أسرع طابي هي أو دركت أو بو فجر سبيكاي كي ne roje yani. طبيعي خدا عز وجل دبي كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وانت الروجيلا بالسبب يعني بقول حتى بني سبي رش جرب بني من الفجر بني سبي او فجر اي رش شبع أي مساكة سيدي. فجر اي مساكه يعني اب رونكايا طاوي طاريتي شبه تعمد ده يعني öyle. او دركت علي مشقدا Yani bıçağı khaz bin roje yani nemeji ter bikim nave. الناب تعب لا Yani takvim mühim. يكي الجيكي او كبد بس خد طاريه هجي من اسطنبول هر طرف دار وبرو هيشنكا طاريه او وقت كينجي مثلا فجر دركد عينم تشاو راسه وقت الطافجي بس روجي فلان دقيقه طاب المال خبي انا بي كولاني بم كينجي سان طاب لكن وقت ايك بقالت هر جور سري من عليك بناكي هل نرا ودرته دي بنا يعني Böyle seyda. Seda'ta maşvanim hena manji bugün. كلامك Zan tabi kelamkum bkhairatın. Alo, selamun aleyküm. İyi Aleyküm akşamlar. selam. Buyurun. Hocama bir soru olacaktı. Evet. Kayınvalidem kendi tekbirini, tesbihini kendi çekmiş. Diyor ben bitirdim. Kaç tane çekmem lazım? Bunun duası var mı yok mu? Yani Bağışlamak var mı? zikre çekiyor değil tesbih dediğin tesbih. Hani ölülerden sonra tekbir çekiliyor. Evet. Kendi yani sağlığına çekmiş. Bir sayı var mı yok mu diye soruyorsunuz değil mi? Bir sayı var mı yok mu? تهليل Yani, خطوة تهليل يعني yani O tesbihlerinde yani o nasıl zikrinde devretmesi lazım mı? la ilahe illallah çekiyor mu? Hı. Tamam. Soralım Seda inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok sağ ol. Allah'a Allah razı emanet. olsun. İyi akşamlar. Sağ olasın. Diyarbakır Keremke'nin bkhir hatın. الو Keremke. مرحبا abi. Merhaba Keremke. بگو حقی و روزانه دیام رحمت کرو و خدا حقی رحمت و کنه کی. چلا دا چدبه چلی و مره چد ده مره Kame pırsı Seda. Vakina pırsı ve ne? نا تفهم کرم گو چد مفهم کرد. مره حیوان کی جید که Mufam ki diye kame Seda pırsın godarike inşallah. Befahme. تمام خدا رحمت خل ديات تكزي ان شاء الله. دست سیدا ماشتکم Ehlen ve خدا selam razı bin khir hoşiydi. Seda go hunguf. ماله Hem hunguf froşun hem şekirdin İnşallah. abi meşa. İcad be oktem de froşun melekci hem jel becim leş güme şeker شاكر كده ama avuç xord bed fabrikayı ne yapacak? De bir gelin mesuliyete meheytune. أنا أو بيجن زرناك لكن تفابريقة تكشي إيرو وان ربنا شكل هنجيبي وانا تنا أوجد أجري وانا دا شوتن يعني هيك شكل هنجيبي وانا تنا خد بي ولا شيء هنجيبي بي شكل تنا عين بس فيتا إيه بشكل دفروسة بزوري خلصينه Böyle. يعني دفر دا هنجيبي إيرو بي شكل أبي هنجيبي كل بياسة دفروتن يعني جميع Diyarbakır هنجيبه تيرناك يعني مش أبقى هنجيب در ناخن herkes zane yani Şekil. مش şekil denili ve vendi خديب كمان نيفيجي هنجيبه نيو şekil ve evjin pey Yani mesuliyete melekte melek bir şey yok. مسؤولية ده أنتنا بشيك أو بيجن إذن شتكة مسؤولية عادية Size gome arazi ki sende bu velhasıl bu çoğu da kıymeti oka bu. Şu ana daha ketiye kıymeti o ketiye. Ne zekata bir o çiğdi sende. Evet, mezhebi İmam Malik da mali ticarete gere devir. Vakti hatta devir nebe ev zekat car kiliyet kebe. Mesela arsaj vakti kutkerrin
مثلا که هر سنه فیتا وانت که یا زیاده نکه که هر سال ایجاد زکات ایبدن تعدل وانته کارم تقلید مذهبی امام Mezhebe de nasıldı? مالک المذهبی نه گره هر سال بده حتی جنی ثابت که مذهبی امام مالک دبی نه ده حتی مثلا وان عالمی عصیر بی یک کسا مقدور به کار تقلید مذهبی امام مالک که جار کی بده لكن مذهب امام شافعی حنیفی Ve imkanı her salı bir de her salı bir de şeyde ana zekat yani çıkasa fakir ve zekat cikidine kodet ala değil ki civi tüzet ki yani. Valan aç. Size dedi ki benim kaynanam tesbih çekmiş. Acaba bu tesbihin bir sınırı var mı? Varsa teslim edebilir mi birilerine? Şimdi tesbih erhada ve la ilahe illallah çekmek. Tehlil. Hıdma tehlil. Hıdma tehlili yani burada rivayet de değildir. Bir kıyledir. Evet. Kim yani mesela ömründe 70 bin defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah değilse o afu olunur. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey yoktur. Hıdmet tehlil diye yoktur. Lakin bu var. Afdal zikri la ilahe illallah. Peygamberimiz demiş zikrin en afdali, en üstünü la ilahe illallah Muhammed Resulullah'dır. Hatta bir rivayette diyor ceddidu imanakum bi la ilahe illallah. Siz imanınızı la ilahe illallah söylemeyle tecdid edin. Yani şimdi onun için insan ne kadar la ilahe illallah Muhammed Resulullah değilse sevap Yani vardır. teslim yok. Zaten okuduğu andan itibaren de sevap ona yazılıyor. Teslim diye de içiyor. Çünkü sevap ona geliyor. Evet. İyi bir niyetle ne kadar ihlasla, takva ile okusa Söylediği gibi sevabı zaten fazladır. onun sevabına yazılıyor. Tabii yani. Yani böyle. Evet. Size daha telefonu mehne maaş bir Tamam. Diyarbakır kerem kavim hayratın. خير خبر المزامون باش مجين Elhamdülillah. Hoş baş. Böyle kerem ke. بالسوريا زيد قسم Böyle. سبيك بزن ملا نجي خو عادي الله بك كتابي خو ناخذ خبر دي بابا خو ناخذ شويه Melebe. اه İkamet edip hem melle hem dik bayağı bu dayı ne güne başı. إذا جي كتابي خو ناخذ Kitaba إذا جي بياز بيجم بيجم إلاكي مالا وشيخا قدري نكن sadece zaten benim Kur'an'ı o Peygamber kıymamıştım ve gelem kadar tane kendi şeyhim Allah gelem bütün aldı man inanmış ne ki yani kat bavar ne ki Evci melle ne usa? millet sadece Ha millet bece. Tamam. Kamesi yaparsın inşallah. Kamesi yaparsın. Ama hadi Hudaya bin Khayri hoşiydi. İstanbul Kerem Kavim hayratın. Selamun Aleyküm hoca, kusura bakmayın vallahi ben Türkçe Estağfurullah, rica ederim. Buyurun. Buyurun. Hoca ben Bingöllüyüm de İstanbul'da yaşıyorum da Buyurun. ben şimdi bu telefonun pusulasından kılbeyi görmüşüm. Yani ben ona güvenebilir miyim, bu telefonun gösterdiği pusuladan kılbeye güvenebilir miyim? Acaba ben onu soracaktım. Şimdi camilere gidiyorum, burada her gittiğim camide her cami ayrı bir şekilde Yani ama şimdi- yaşadığım evde Bu biraz teknik bir meseledir. Çoğu da bu teknik bir meseledir. Hani o pusula ne kadar sağlamdır. Gene şeyler soralım. Ama biraz Vallahi teknik bir meseledir. Hocam ben şimdi gerçi benim öyle o akıllı telefon diyorlar ya, benimkisi yok ama çocuklarınki var. Hepsini indiriyorum hemen, hepsi aynı şeyi gösteriyor ama ben yine de bilmiyorum yani buradaki imamlara söylüyorum, diyorum ki diyorlar ki minaredeki kapıya bak ama yakında da cami yok ki minarenin kapısını göreyim veya işte ona doğru durayım. Gerçi ben çatıya çıkıyorum. Durduğum zaman ikindi namazı güneşi sol kulağıma vuruyor ama ben yine tam emin olmak istedim. Dedim bu sefer güvenebilir miyiz, güvenemez miyiz? Ev için diyorsun değil mi? Evde namaz kılmak için. Ben çalışan vallahi camiye gidemiyorum, hep evde kılıyorum. Tamam. Tamam bir soralım size inşallah. Teşekkür ederim. Allah kendinizi kabul etsin. Ecmaîn, Allah'a emanet. Size başarılar dilerim. Sağ Allah'a olun. emanet inşallah. Seyda Godiyam rahmet kiriye çillevi kadiyaye gelo çillehe tunne. خدا رحمه خل جاي که چلتنا حبت روجي تنا سي روجي تنا صالجت حلاو تنه. حلاو خوي تنا يعني إنسان كي مري بمرة صدقة ودعاء Kan kabı صدقة ودعاء جزاء الحيوان لكن إلا روا سيا روا حبت روا تشليب يا بدعة Böyle. İslam da peygamberime ashabiye peygamberime dini huzvan inkiriye وان تشكيل صنع yani kare raşa şahı namı da fakire kare daha yani gibi de. şerru bide sadaka her roz lakin illa bece roza çilliya hafta ya siya eviye bid'a muhalif İslam. Böyle.
Seyda go melle vecdi vay okura itaat ne ki gelo çavaye. Ana be emriye di baba be emriye Khudaya. Khuda be ani şükür li ve li valideyke. Teşekkürümün di baba khubke. Yani di baba ne baş binci hakkı van sevlada rana be. Bireki yek di baba peygamber ve ya Resulallah di insan da enper hakiki selme heye az qanciye peykim. Dibe diyata. Dibe ya Resulallah dudi da dibe diyata. Dibe ya Resulallah dibe diyata carisiye. Dibe ya Resulallah dibe babete. Yani hakkı dibe babat ser hakkı herkesi de. Canan hinki bana telefon kin bahsa zalim diye babay khud kin. Ya diya khud be diya me mebçuk histu eğitim histu şub halqira zavci çizi bikin hakkı dibe baba ser evlada rana be lakin haksi ki on zulm ki ona be evi hesabdan khuda. Bale. Seyda dibe henek dibece millet dibece. Havcu şeyha mella nake havcu ne kesin nake şu ama khudi peygamber o bes. Ka Khuda mel kubbi nehar Khuda persin ya Resulallah filan mesele halal ya haram. Peygamber. Emeyan peygamber kubbi bir ya Resulallah filan halal ya haram. Yani bir peygamberime aleyhissalatu vesselam hayata Khuda ashabiye ra gude belligu anni ve ayet min el-Kur'an. Jimit tebliğ bikine ve bir ayet ki Kur'an'a فَلْيُبَلِّغُ شَاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ. Peygamber aleyhissalatu vesselam lemminay yani sonra paşin Haccetul Veda'da hemen bütün ahkam-ı İslami zona ashabiyara lüra tebliğ kir lakin sonra ko winji du khrabejin her nesla pisti khrabejin kana ko alim ne bejin tabi alimi hainci belkene lakin van alim bittaqi tüccar khoyt ala bi dini İslami bi alimu o şeyh muhlisu halisu dindar nail yani khoyt ala bi İslami bi khoy nail Peygamberimiz diyor la tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hakki hatta yetiye Allahu bi emri. Taife ki ümmetamen zailna ben evvel ser hakkiye deminin ve hakkiye bejin hatta kıyamet rabe. Bana ko alim niyim ben o mesela van şeyhi dindar niyim ve kibin. Yani çay ihtiyaç be alimi şahate. Ko peygamber niyim ko Khuda mara. Evkana se peygamber sallallahu kitabı Khuda tebliğ kir. O van ashabi peygamber mara tebliğ kir. O tabi'in aziz ashabiye tebliğ kir. O nesil hatta ana her yek şey beri nakl ki şey du khurad beje. Şey icabi alima ve şeyhana ke ev kime dini khim ki. Bale. Selam sada beda telefonum hene emoji bugün. Merdin kenen kum bxir hatın. Merdin ez bavarım ceket. İstanbul kenen kum bxir hatın. روجات بخير بري سيدا بخير سلامات ان شاء الله كلام كي مگو از تشکیشت سوال بکم مگو از لمیا خطبه دکم و دبیج بو پیره که لمیا خطبه نفر مگو از سوال تل كل الجامعة داري جامعة نال مالي هات المال اللي ما ياخذ بيتك كم سيدا برسي ان شاء الله وكنا برسي هنا نا صاحب اما تاخذي بنت خير وخشيده سيدا جو pusula vane تدي قبل قاعد بيش التليفون ده program هنا داتينن وداتين عليه تليفونه قبل نشان çünkü teknikiye biraz ya. Böyle. Yani dmal bir cami ne zaman amtına gelir çok kabul etsin. Bir gün ya suraydıkım. Ana ya lugurivan ehli sanat ehli vi fenni bir bara qibli nişana lakin hinki diyor da yan şitkin. Ev ne luguri ve akrabe ev hinki rakam kelakana buan rakama ve akrab likublira أبوان رقمه مثلا بيت الله فلان دري أبقي بلا نعمة وان بيجن ما أنا إنك جاري كم يجي قوري عقربة هاسيه كيسما كنا أف رقم هنا الجور رقم يكون بيت الله جرى مرف ناس به ويسنا عادي مرف نظام هم الجوري عقربة بري خدا أو برامج راس به راس به إذا تبي مقصود أنا بيخمبري ما وقت الشبكة وقت النيبرو عصر مغرب عيشة تري بيخمبري ما وقت النشان ده وقت الشبكة فجر بليه وقت أنا وقت قبلت سيدا قبلت دي ها قبلة قبلة يعني پیغمبر من علیه السلام وقتا نیورو کی که مثلا روحات عالی کد عالی چاوی تای راسته آ قبله ویده yani gelen benle rod alim el rahatsız ede be. Rod gitti orta asimana bişki meyl. Qibla ku ali rasti bab çişki meyl bu a qibla ev.
Yani te ba ali vakti tilmiş ki gere rod ali çavide rast. راسي تبع كو او قبل اجي بفيك شو Bu تمام yek tamam yani. بلا سيدا سيدا قول مجايني معلوم جبيرة كارن نفرزه نواجبه Böyle. يجي ازل ماذا المجا خطبه كان قال له شو هاي Ana limale ku iktidab imam bine gere mesela nabenavi imam Çıktı saduk 1. metre zedir nimbe. وقال ما Zedir نعجز ve cuma'yetine o gere manatine ve perdetine ve o bir intikalatı imam zambe kinger çarkuya kinsi زمان شو تاني كسيدا tenef gelmeyecek cemaatine ne be ki? بله اما كان هرجع من نفسه بيدك Kararın camiye vakti yarın camiye elmeyecek cemaat gelmeyecek nibri servan rahat. راضي به Yani servan ne farz açılan cemaat? اما هرن Lakin harın sünnet aksan pireki yaşlı be. O mesela camiyana cim saade. Böyle. Deri pirek ayrı, emira ayrı. Bütün pirek او ayrı. شو خطبه المشكل Her hutbe ilmeyiş ki derk almeca hutbe ki Daha ilmeca bir nibri ona rahat be. Yani ev اشغل المال بيجي سيدا نزلان ده بنش بيدك zamanı peygamberime de mesela de pirek için camiye deri meru pirek yak bu. Peygamberi Xuda Aleyhisselam demiş sıkıntı içiyor. O çay tabii o kana betonu İslam'ın ne bu? Peygamberi Amerika'da göz pirek ara deri ki ayrı. Lakin ana camiye peygambere navi babı nisa deri pireka. Dövüda pirek için zük meru pirek lehab nakalme. Hatta vakti meral meşt kir pireka yidu pirek mera safat kir. Hatta peygamberimiz pirek argo hatta mir sahabiyet tam sarık secde bilinekir ve bilinekir. Çünkü hani belki تعزیه وان در واربان تشکیتن بول خوکن و جمیرا ایزگو حتی پیرکا سلام نده دری درنه و جی خورانه بل جوی اختلاطا میرو پیرکا چه نبه yani bu imkan kod gel ko nav hep da bunji lisat çun camiye jairu cami pır camiye müsaade Bele. yani camiye Yani müze hutbe pireka ayrı o deri pireka ayrı safe qate jore yani ki hala camiye tavsiye سيدا المجا خطبه قال جماعتي به او بدو ilmice cem'i Genel camide ferdin de abi. Gere illa bir cemaati be. O sınırı gürda. Ve- Indi cami be. Indi meydan ki be karnesi. بله سيدا سيدا حيوان معلوم حيوان انا دهن شي كان وان جي سيرك ميركا هنا فؤارا دهن Beli. جوان دي بخشي حيوان دوان درا دهن Beli. وان خن قفصا هناك تين مالي جويكات خن قفصا هندري مالي شيرات خن قفصا بميمونا oynayat كن بوان ديزن دفيو هذا يعني الشريعات إذن ده كم حيوان جيوي تبعي بقرة يخجي Ana hinki hayvan hene çola yaşamış nam gere illa de hondora da var. Hatta zan bahsaba muhabbet kuşiyat kin kuvu saben illa ged mala da var merkara bine mala. يعني وانا سيدا عولت yaşamış تبن ama bir şey aynı bir tane kar Enkar. Yani hayvan ki kul çole yaşamış ve skorça viçyedir hapis kınavid mali da mekruh. Hatta şumliyeci yani hinki alim de bizim. Yani ve sebebi yani bir bereketiye de mali da. Evet. Ya bela musibet azberi hayat kevit ki kafesi خلفيلي قفسيت خلفيلي قفس إذا حيوان ne tabusa. Yani hayvanı ko bxoza her çiyo çole usxa bigara tübki qafasek illa hayvanı ko zarar bده. Ve küçük xalqi digre ana mesela bir yasa hürmet küçük rate kirin orta rası bir sabiyat ge işayı digre ne suje lakin küçük suje. Yani mesela bir şer'an küçük bir insana bigre şunu sünnete çaya ma'ar دو پیش سنته کوچکی bir insan da gerek işte bir سيدا ده تلفون بقرا مسافي يتكلم مثلا كده. او شير ميراج مسكنين eri بينغولي كلام كم خيراتن بينغول Selamun aleyküm. علينا عليكم السلام Selam ne soru güzel Persiya. بله Selam namaza camiye atabi imam insan ferd olarak tenin ne kevnaf sefa cemaati tenin nemi bakın nemiyavi deve ya da çaman nave. دوري سافي بمره Ha? مرا پر دوري سافي به يا نا Ya teni sef kira biskın nemiyahu bakın. niye tabi imam neyine yani? Ne ya da imam tine ama teni biskına. تناكا في سافي Naker sefi. تمام كم يا ابويا بو كده برسيده هنا Na hum bibne khairu khashira. سر شافا جبت لي سي كلام كم خيراتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام حزب الله استغفر الله. السيدة راهية. بلي. دعوة مهجة.
hani alime da merifene bedini nikah xwa çekirne bi rasmiyetî jî pistê dînî nikahê hema çûne belediye efendim dina xwe biriye gotiye rasmî nikaha xwe ez çêkim rasmî nikaha wî çêbiye welakin yani merikî ji wan nepirsiye ne gotiye mîna tewa ku dene televizyon bije ben seni efendim işte karı kocalı ilan ettim, sen kabul ettin mi? Bir şekilde çinebiye ama sen kağıdı rasmiyetsen nikahvan rasmi çinebiye. Ama cemmele birine. Beli cemmele nikahvanı asli heye. Tamam. Javigav rasmiyeti de hev boşemet dikin. Acaba o rasmi nikah sakıt dini nikah sakıt bir yandan. Mesela ku resmiyeti boşanmış bivin adini şenaçı ne güzel. Beli, beli. Ka mesela pırsa inşallah. İzliyordum onu kimse. Beyde khayri hoş şeyde inşallah. Sen mesela hayvana kafesi bu kadar değil mi? أنا مثلا حيوانا مثلا أف برهفدانا حيوانا حرامة حيوانا كل دروا يا شميسة قفاسة مكروه وشملية ومثلا أف قايا بري هفدن ديكا بري هفدن كوشكا بري هفدن حيوانا أبيا حرامة شرعا حتى مثلا أف قرشتنك يعني هذا قرش هاتكن كل مال هفتقن ومثلا هف ديشين أبانا تف حرام أزيت هبه أزيت يدك هذا حرامة حتى مثلا أف ليستك Van leistke mesela insan ped leizin. Mesela İmam Şafii'de leistke ku neticeyi ne besebi zararı, be besebi menfiati ev halala ev akıl be. Ama leistke ku zarar tela çeybe be. Velev eziyede insana beci, velev kumar nimeci, sa haram. Vak ev ner mesela Peygamberi medve ki desem ki khoyna khinzir, şu nerede çete. Mesela nereden ev kağzı İskambil'in zaman hasıl mesela ku tahminine. Mesela İmam Şafii çille istike ku tahmini ben haram. Hatta mesela İmam Hanifi de evcih mesela lakin kul ser akıl ben vak satranç vak damay ve nehber ki çünkü fayda var akılla insan tefekkür ki aklı ziyade ve ev halalın. فمثلا إمام حنيفة يوجد حرام لكن الصح وعلمي عصيد بن وأن تشتكوا بعقل بن حلالا وتشتكوا مثلا بان ليستك مثلا قمار تدا بان تشتكوا حلالا تشتكوا سي الشرط هذا أيوة هذا يصح حرام. سيدا قو أتم جامعة تابع إيمان دبي نكهة سفي قالوا خيرا جماعة جمرة حاصل دبي أنا دفردا هنكي اختلافا علماء اختلاف كي جي صفي فالغة ونكهة كي خيراوي پر هندك ده بلکه خیر جماعتی ده نچه لكن van عالمی عصری به گرد یکی کاش کی و جبو خاطر توی ببین صف yani van ki عالم خصوصا حسام علی بن عفان به ایجاب نکرد ملکی صف کاش کی و به او کی بکی حرکت زیاده بکی nasıl yapzana bu vurdu ki ben nakhe sefi بزانه نکه yani el az خیر جماعت هنده جامعه ده بخیر هی yani ای موضع صلی فيها في المسجد فصلاته سعیات Kitab-ı Şeriat dedi. Camiye davet kija cida lemecib ke bi imram lemecavi sahiha. Lakin khira cemaate ja nuksaniyet kebi. Ama ku mesela safeda tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de Xuda parisi insana dicada hist ke bu ara dikene. Yekşi vakti saf giredin o hücumi düşmeni İslam etkin. Bu ara harp etkin. O yekşi vakti safe lemece giredin safe hudus etkin. O behavra hata Peygamberimiz ve yani müsavibuna safaş tamamıyla mece. Dedi İmam de istavu sıfufekum. Yani safehu müsevabkın. Hatta Peygamberime aynı bir taht avat şu an düzgün govun zahrehu. Düzgün ev kadar batın ev düzgün. Yani hinki senet şey zahri yani tesir kel batını insana. Mesela harbeda Peygamberime aynı vakit safeli mece ashabiye ve saf tkuru he diriz düşmanı ki e vakti kut Kevin Harbi her iki beladının cikidarça ama deme ev fayda gitti de hele ama Peygamberi mekriye bu kalbi on beyek o bu Xallah Teala azze ve celle sıfatı tamamda ki fakıda ju safi van rati lomane Peygamberi medeli mecida o safi vakti harbi de kulli qaddaik yani سيدا قو نكاح تدي نكاح جمالا جي بريه اجر بي اديني او نكاح رسمي جي بريه دي بره درا نكاح خوي رسميت ده خبر ددن بله دي قالوا وقتي فيها خبر ددن ورجي قو هما تشنو سكاتي مذكر نكو تقرت وتنقرت فلان بيفان دي قالوا انا تزاني وقت تشل محكمه
yani nüfus الكدري وقتا کو نکاح چیت کن tabi لگوری مذهب امام شافعی او نکاح بلدیه ملدیه yani الصحيح او نکاح نه صحیحه شاهد و لفظ مذهب امام شافعی اگر لفظ نکاح و تزویج بیگوتن tabi دوره مذهب امام حنیفی belki اینجا مقوله çünkü bir قیزا خود فروت دجی محبه اشتراکیزی دبه lakin mezhebi İmam Şafii çinan ve ilager lafzı inkah tezvici bekirin. Nikah dibe çene be lakin berdan çede. Berdan melu pirek müracaat kin. Hatnetçe matna hevberdin. Mesela hakim dedim sine o zede onu imzat kin. Yani yad be ma kabul kelime berda bu an tekrar ke yazid be imza ki imza mana imda. Arabi imza yani imda mada. Eftiz derbas yani evhad berdan eviyat talak geçerli az. Talak. Yani geçerliye berdan geçerliye belki nikahla geçerliye. Yani ev geçerli kavajı nikaha imam razi geçerli yani. Yani az talak geçerli. Talak en az. Gola mezhebi ulemay muasir talak geçerli. Persi hatdan nefsandın ecvana dest bikim. Sira dibe hayz nifas istihade. Van khuni ku birek dibinin. Vana çine o müddevan çiye. Lan mesele ki ulemay fıkhi, ulemay İslami dibin şeriatı da el mesele zor. Mesela mirasaya o mesela hacdaya. Cillaya. Ya tabi يقول mesela hayda ya nifaz mirası zahmettir. Miras hatta koydu ala pari mesele mirası bellidir yani. Lakin hayz yani mesela peygamberime proje haber ne dahi. Guri adeti pireka. Adeti pireka ji dekisik çiyedir. Mesela ana pari val mezhebi İslami dibin ekseri hayde bazda roze. Beni. Çünkü luguri araştırmayı hatta İmam-ı Şafii rahmetullah ve çuçola bin çadras bir rekat persiyon çanca hayda binin luguri araştırmayı bazda rozedir bir rekat hayda nerede? Kodun ekseri bazda. Luguri mezhebi İmam Hanifi hadis ki peygamber hadi be ekseri hayde 10 roze o akılli 3 roze. İmam Hanifi luguri bir hadise gote hays en az gelip bir rekat sero hayda binen sero ki tilve ne hayza وازدهارا جي زياتر خويني ولا يجنا حيدا. سيدا تلفون كيش دربي ولات هي ازوي بقرن بلا برنا سجنه. جا ألمانيا كلامكم بخير هاتن. إمارة بخير. بخير سيد أحمد إن شاء الله. ما هذا خودها. بله كلامك. سوريا ما أبى خودها از يا صورنامن أم بروبلمام أكنتي از مرض لياس أكنتي. وتمنا لرنسكك خولي تورك ميانا. Daimiye. Yani çağır daimiye. Tamam. Devamı var ya. Canna var ya. Kan mesela pırsın inşallah. Şimdi ben o yani o kaçıydı bu. Ya bu yeda jüyeti kapatır varsa saç mı çeviye? Az fazla yani sahibim hala ne kaçı bakıyor. Vesvese o kadar. Zahadكم yani zahadكم beştikim ama sanki mukavvel abi. Çünkü yani akıntı için başka bir şey götürüş mü vesvese yapıyor. Kan mesela için alabilirsin inşallah o da bu duayı bu vesveseyi selam beçi. O da cerazi bir emanet yahude be inşallah. Diyarbakır kelamkum bkhairatın. Selam aleyküm Seydam. Aleyna aleyküm selam. Seydam adresi selam isim tubar inşallah. Estağfurullah kelamkum hadi cerazi be bade kelamk. Seydam در حق پیرک دا زمان پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام پیرک به ظلام خدا نکار به هر قطع زوری بلا باوی زوری رحمت کن کی ور پانده و ایجا پیرکی وی زمان به خبرم میره قد کاره مالا خود داری هر از پارداری چارشی ساقی سوله Kan mesela pırsın inşallah. سرچارم سيدام Emanet خدا بنت خير خوشية inşallah. Size mesela haydan bu kadının hayd nifas. Mesela hayda tabi pır derece ama ona belki kalım kadın mesela İmam Hanifi mağud be سيرو سيروجا وسيروي دهروة حديث ضعيفة. بالشافعي إمام الشافعي تبي أقلي رو شفكية أكثري بازده. تبي أقلي رو شفكية أبي إمام أحمد بن حنبل يصادق. مذهب إمام مالك تبي كينجي خويني وينا حيدا كينجي تميز سريتنا. سريتنا يعني مثلا استحادة شيء نفاسي. نفاس. Yani evvellandığını. Nivaz veldandını mesela hatta ko ama bu velde o khoyni
ziyabe ve indi hayda nifasa bitqade. پنج رو به ده رو به رو هفتا کی کی به به صد کی به دو رو به پنج رو به ده رو به کنگ خوینه زبه نبو سیازوها نبو زوانه بو حتی امام جمهوری حتی چلی حتی چلی yani ben zuha bu sene mesela ده رو devam kır پنج رو سکنی رو 25 دیسه انا devam رويك مثلا حتى تشل نقد دوي ارايدا كزوابو مثلا ده بازار تيناتا وجي ترني فاصله يعني لما يسكر روجي بجازي بوشنت ekseri mi? اكثر يقول امام الشافعي شيسترو لكن جمهور بيتشلرو امام حنيفي حنبلي مالكي بيتشلرو ولاتر بيرك خويني ببينجي اندي او خبشو ولما يسكر حتى مثلا دهرو بكواراي بازار بكوار ديسا خويني دي او حيزنا نفاسه دبك نابينا نفاس وحيزه ده بازار وفرق زي حيزه نوبينه لكن اكثر بيرك وقتك نفاسه yani veldandın bin belki hinkene seçer maaş nakım hayza. Lakin vakti bibin khoyna lakin İmam Şafii be hata şey istiye. Ev mesela İmam Şafii bir tane usaya. Be hata şey roji khoyne di ev saber ke ev yani istihade istihade ka khoyna daimiye. Nakhoşiye. Khoyna daimi nakhoşine hatta bire ki hamlete ve peygamber med ve ya Resul khoyne evad binim. Be masaf muqlan ya Resul be ziyade bine de be şahit be te istihade khoynata daime khoyna damara ne ya hayzi kuj sona rahimeti icad be çab kim debette beri adete de hayza çan robe tabi khoyna hayzi zinab khoyna istihade pari belli raş rangi belli ati wan zani şeş robe haft robe çen mehe çende mehe tetkebi hayza ati we wan rojam hafza biki idni te khubshu ibadet yok ki velo khoyna ifa hay Seda mesela çünkü ev temaşavana mece Almanya geriyavun. Meli. Dibi akıntı sürekli. Meli. O akıntı hükmetçi. O akıntıcı mesela kuş rahimi vere. O bir dezmec diski. Meli. O mesela evi her limeyiz ki de mazeret. Evi dezmec ki bigre. O silsil böyle. O silsil böyle. Yani evi peşya bigre. Evi baş girip de dezmec limeyiz ki. Her limeyiz ki dezmec tezeb ki. O akıntı devam ki. Devam ki. Yani mesela İmam Malik de bir kara bir şekil ki dinik dezmec neski. Bu dezmece çelmece çıkarıp ki. Mesela İmam Malik ise mesela mezani asri mağribi ise bak dezmece dene. Lakin mesela cumhuri de as-sahavak ve her limiş ki dezmece ki. Vakti dezmece ki ya hemen bari acele ev dezmece limiş akıp ki. O nabeyna her du limiş mesela nivru asri çıkar sünnet hemen karıp ki. Kur'an karıp khoyne. Yani bu havay devam ki. Tabii size ve duruma ve tamaşavana mı يجري وسوسة شكلية يعني انت işte في هاوي نميز نعبر قرآن أنا بلا وصانك بني وسوسة أنا الشريعة ما خداي ما پیغمبری ما وسوسة yani cani insan, dünya insan, ahirette insan tabi be. Vesvese lemeycat tedbaha kitabı şeriat edibin. Mesela akıntı ha şey Rabbi herke ve nav pide ve bifelde secadeci mecavit sahiye. Bela gona da vesvese şeytan. Xuda işte kabul ke o akıntıya ev vesveseyi xeyr ki pırmazın jvaraya. Çünkü bir nakhaşina, xeyra nakhaşina Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de roja kıyameti vakta ku kadam kafat aban musibet arada insan ve xeyra xodera emri mittab musibet hadar basbiya. Yani ev tabi nakhaşin ki evci musibet ki lakin Xuda Teala جبوج وسوسة خلاص سايش بك والله وسوسة جرب خايد حتى ما شافاني من أزوان بقرم أكثر وسوسة بالطيبة خبر بدن جموشي كلامكم بخيراتن السلام عليكم عليكم السلام سيدة برسيك من يزو بله أنا دتشن بانكي سيدة حساب فاتكن جخرة بله İşte mesela hesabı vanda para hey bezir dıkın gram mesela diyelim 3 gram çagan zir dıkın ezir de quasi bك mesela mekri işte 7 gram zirimi de hesabımda hey ezharım bankit karım manzara bankit bisinim etkarım manzara de hesap tatbiqan para bkşinimci بله geleviyet caiz ne caizen بحساب زير ابوياك وكان برسيوانه Yekten cihe bu evci leve deral müşe jinekay işte dışın bale direjin işte evdeki işte hakime her tişti direji vana direjin ya pırtış dane gelir ya rast ne rast yani medkare bizanı يعني جنت تشتي غيبه زانه
تشتي غايد مثلا شمالي حقيمة تشتاد بيجي هاج مرات بيجي تشتي رات بيجي پر دره و پر اره کامی سیده برسه انشالله تمام سيد اما خودی بیند خیر و خوشی ده انشالله آیدین کرم که هم بخیراتن شباب خوش بی بخیر سلامت انشالله خودش و راضی و gerçekten göster seviyorum gele gitmişti mesela ben ezanı cümezani خودی جو راضی به انشالله خودی ve seyde ise seri mekim ki inşallah خودی جو راضی به بله کرم که برسه ki من bu ne katılım bankası yani بله جو میجی خواهی قید کریه قاسه 10 میلیارد پیشنهاد داریم ده دهیمانی جمعه خصیه تحصیل حتی 5 سالان جی که همه ödeme بکن دیگه که ev ödeme yani که هم به قریدی هم کتنی و خانی دستینن چتکن بله جوی خانیه tamam کامی سیده برسه انشالله ایجا اواجی مالی میجی دویجه ناد ده که اوا اوینه که پیلان اکتده فیرماجه 30 yıllık ده هم فیرمانه ایجا مگوش که جایزه عجباش بونو مخیر اجبوی که امنه که بینه بانقی دیگه بقریدی مریدیه باش مرا دا آخر بیدیه نخواهیات بیدیه بله کامی سیده برسه انشالله باش آد بر چاوی مفید بیند خیر و خوشی ده اما هاتی خودی به انشالله سیده و مسئله وسوسه نه خاصه به انا تماشا وسوسه وکی نش اره وسوسه عمومی تینا ملت دا پره لكن پیغمبر مدوی الوسوسه من الشیطان وسوسه الشيطان والشركة الشيطان شعبت قلبه ومخالفته يمكن يعني أنا أرسل هذه جعده هري سلبي جعدته بالصد يعني مسينا تفرا بشو دبي ولا نجسة اي وقت كنت هري أرسل في جعدك حتى إبارة خلق عربية كنت نجسي بتاعي يقنع بني الميجا الودري الصحيحة مذهبي أن طنق مذهب إمام الشافعية قال ويا هاي تنجسي نبني صحيحة إجاباني وسوسة لي هال فيل تبصد جيا البلاد شوي دبي ولا نجسة حتى أنا مثلا تاني ملاكي هبالي ما تير عالمزي تركا الميزي كير بس حراما يعني وسوسة دبوسة ديني إنسان أستاذ بدي زمان رحمن خدا لي بدي بالون gibidir. Önem verildikçe şişer. Önem vermezsen söner gider. Yani insan ki vesvese de kalbiyle su gelip vesveseyle mücadele yapke. Münakışa yapke, muhalefete o zanek şeytan gel, lanet Şehat tersiri yapke. Hatta mesela Peygamber Medve ve şeytani vesvese nabi khanzebe. Bejin a'uzu billahi min şeytanil vesveseti khanzeb. Ez hifza khudatkum şeytani vesvese khanzebe. Per a'uzu billahi mineşşeytanirracim bejim. Hatta in kan Rabbi a'uzu bike min hemezati'ş-şeyatin ve a'uzu bike Rabbi en yahdurun. Perve ayeti bıkın. Yoksa vesvese vallahi dini merücdü be. Dünya merücdü be. Ahirete merücdü be. O insan ser aile khud ve baru pişti. Böyle böyle. Yani her ailevi de mesela birek nikah tabi meri khurası. Ve bir necisi bir. Ya pirek be zlam nikah tabi. Zlam be ne ve tabi razı nikah. Yani dibe dimali her ciddi necisi tabi necisiyle nere. Lakin mesela tabi di Hayatta insan ke zehir. Di İslam'da ben Hazreti Ömer ve ashabi gidini صد بر خانی که در باسمه جور سر خانی دا آب وانده درشه. دبی حوالی حضرت عمر به خوی خانی و آبات نجس بیا طاهر بود سرمدن تبهات نجس گرم خمسون حضرت عمر به نبیجه دبی نجس گرم تبجلی خمسون تو نبیجی ama asıl taharete. دنیره yani iman ebe İmam Gazali de ekü vesvese civanlar şeyler her şey neciz zaman işte bu ki yani evka bavariyana kalbi zayıfe ve eve yani önemli din zahiriye. Vakti önemli din batını ashabiye peygamber per zahiri ne denirdi? Kalbi umra pakış ve zahiri hatta evvel bir solalna Medine'ye gelen o zaten camiye teyvan solal meşt kere. Yani vesvese ki insan mukavemet verene ki diçe ve diçe. Yani şeytan çıkıyor muhalefet ayıbko o mesela yani teraziye men mizana men ve ölçüye mervah şeriatı. Şeriatı İslam'ı. Mesela ana algolin ki vesveseli لماذا Peygamber Hazreti Ebubekir Ömer Osman demen tamam aleme İslam'ı nedir yani لماذا ban alemi İslam'ı tal milyon nedir çünkü لماذا ku evt kint nakit kabul nakit yani. Mesela لماذا sahibi jayyak isme sahibi ku ya nas sahih. Seda ku pirek be iznam mele hoş mallar keve. Çoğu. Hayır ana da asile bahsa pirek nekin. Pirek bir dava devleti vankiriye Rab serseri mirav o her necmala kadar keve. Yani la her sadece zina yapke. Amerika silahliye kavi devlet bir ceza yapke. Ve bişne o beje pirek yani hakkı ve harra o raşide o çubke yapke. Yani evya bir kanuni bir tiştikiriye.
قانون دولت کو کر والله بی اداره نابن ایرابی بیا ایشان امریک ده حبسه ده چما جبوا والله بری 18 سالی زوجیه 10 سال جزا دانه اکروی یک زوجه 100 جار زنات که جزا جراتنده دبی ابیا تجاوز کریه یا انا بیانه عقل یا منطقه یا قانونه İcaba pirek jibu sakine evi kanuni degisne be Türkiye'de hazır dimana da namine. Naben Amerik pirek da namine. Pirek da hara ho. Ana gibi pirek ahire derne derva. Bitti dini kişi asla yaşamıştı bir çağdaş nizam çağmaz. Çağdaş böyle zina pis bu. Ana ne pise? Yani ana bar ehli küfrü dalaleti zina anatışki medeniye. Ya یک به نامی سوارا قیزا وارا پیرک وارا زناب که بیا مدنیه یعنی آن تشتک شریعت اسلامی 1500 سال بری گوته پیشونه آن نجسه yani آن içki ve çak İsraili bia ana kar diye mesela faiz ve çak İsraili bia ana kar diye tari mali halkı bidizi buxi ve çak İsraili bia ana çı karaviye Çıkına guhariye seda. işte şeriatı 1400 sal beri gote ana işte harabi işte zararı insana tedavi şeriatı vitişti yasak kiriye na am çağdaşın بله سيد حتى ما شواني ما خسر خاتم سعداء بالمان بقرن جي İstanbul كلامكم بخيراتن Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam Seyda da bir sorum soruyorum da. Buyurun. Şimdi ben emekliyim. Bankada bize diyor ki bu emeklinin aylığını getirsen bize yatırırsan Evet. biz sana 1,5 milyar veriyoruz yahut da 1200 veriyoruz. Promosyon. Bu bizim almamıza caiz midir, caiz değil midir? Soralım Seda'ya inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok sağ olun, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun inşallah. Bursa, kelamkum bkhairatın. Bursa. Selam aleyküm Seyda'yım. Aleyküm selam. Kelamke. Navemi İsa Akkaya. Beli. Seyda'yımın siyah suriymiş tabi falan. Beli. Na dusuduk bincihat cumhuriyet verimine çıkan zikat şereziyera. Cumhuriyet, Ebu Yek. Hakkı maliyamız tıka min heye. Eka hakkı nahiş martın ana. Evci hakkı tamam bejin hakkı maliye. Ebu do. Yaji Kur'an'ı da Seyda. Beli. Kur'an'ı da tarikat heyetine. Tarikat Kur'an'ı de. Kamisi da pırsın inşallah. Vakit pırsın Oman. Ama de Khuda bin khayr khoshi de inşallah. Tamam şevani bu sadece meşev edav. Ye bu seda vakta ma mecib namaye. Ama kunu kurt emharın. Debi seda debi medban qede hesabı zir vekiliye. Azarım bak ez kanım zeri khoshi bugün ez kanım devi zeri bir peri xabkum zerci. Debi çavay. ku zeri kar ve bara bigre ku şaxe hesabı caize o banka bu vekalatavi periyot ke zer ku zeri qozer go kar ve bigre caze. Ne kar ve bigre hayali be ne caze. O icat tabi periyot bu vekalatavi banka disat ke perici ev caize. Oxte kar ve zer. Kar ve zeri xo bistin. Bale. Seda goyak pirek khayl cem her şey zana ama mer derece mecbur. تقزل قد كي إنسان أو بيرك سحر بازة أو فاسقة أو فاجرة كي غيبي خبر ده جو خدا بيبا حضرت محمد جي غيبي نظامية أنجا هنگي تشتاد بيه يا سحر يا سحر جن من جاد بيه وتفرات كن جو صديق مثلا أصحابي البين يا رسول الله وان ساحرة وان كاهنة وان شيطان هنگي تشتمي راستا بيخمري مدبي أب ملايك سن أب جنة كل سن ملايكة دا قداريت كن Asman malum meleke de sıbı çıbe disvat çıbe mehgidini salkidini yek habatali var için ev kudu qorcun stek luan tkhan wan şewtin yek haba yek kelime qaçırmışken ten var insan ve eğer yek ras ve notu nehvara deravat bir ras ki notu nehvara hiç halqad ben ev pirek cin mini şeytani jan gidiştad benim yek ras ve hazar havr Seda go sanki var fahm kir go jvan qatilma ci khaniya وان انت خاني ما يذكر ما تقصد ده مقدار جايبدو جوانا شيء كده خاني دمروا بله اجت بيقول في داس جاز نزل انا تسك ما ارسما كريه
وانه خانیه یا عربا یا عرصار که مال کی بن tabi miqdar ki parayı isteyin. او caiz. Vaki de faiz maaş ne ister? Böyle. Seda dedi ki ben emekliyim. Banka diyor getir maaşını bizden al. İşte promosyon veriyor 1 milyar 2 milyar neyse. O diyor nasıldır? O promosyon faizdir. O haramdır. Almaları lazım ama yememeleri lazım. Fakir yani fukara, fakir fukarlara medrese vermeleri lazım. Çünkü onların paraları fazla günler bankada kalıyor. Onun üzerine bir faiz onlara veriyorlar. İşte o yani onlar için haramdır ama almaları lazım. Almasa bankaya kalsa o gene mesuldurlar. Değil mesuldür çünkü o faizlerine yardımcıları oluyor. Alsınlar fakir fukaralara medrese verir. Seda bu penjiz çiki mehne Cumhuriyeti mehne çiki gola rakam ki başına biram. Yani bu Cumhuriyeti mehne gelo zekata on çıkası. Ana zekata 40 gram ki mesela hesap gram qadiya وكني حسب إذا قديم عندي شلي حساب. أقول غرامة حساب. كان شل هبن أول جوري غرامة الجوري سنتنا شلي وياك بده. يعني سديد دونيف. سديد دونيف. Yani şilli yek sadi doni bendi çıkart şu mesela tabii ana hayvan meyvan ki diye arada vakit şartı gördün sakata Yunan'dan. Zira bir santine jip peri Türkiye hürüp ki şilli hesap ke. Hesap ke. Zeda go hakkı malbata mesela mıçiye. Derece kırtasiye. Yani pire kavi. Hakkı vakti nane ve abi ve cille ve libas ve o dina ve kitaba ve bke dini ve bke o hakkı ve ser pire kavi ek bevi derneği derva o mesela atayunak ve nertayunak o hatta vakti dava bke nab cevanet seci hatta sebek ile عند ملكه ile عند خل. Sida adayı vakti meci kadiye. Do Kur'an'da o tarikat he yana. أنا الطريقات القرآن تصوف إخلاص إخلاص أنا الطريقة دي قسمي إخلاص جواد يعني جويت يعني إمام الرباني ده إسلام سي قسمه علمه وعمله وإخلاصه يعني إسلام أبى يعني الإسلام ده sanki تصوف ده لكن الطريقة yardımı ser İhlas. Yani vurdu salavat ve avrada gerçekten kalbine başın yani. Yani de mevni karavan avqazat mazın falan evliya Xuda bu tarikatı Hasi Abdülkadir gelin şahid Nakşibend ve nizam van zatha o kadar kedine yani tabi evradu van zikri tarikatı yani her şey Kur'an'da lazım ennehebe yani ne lazım her sarihit Kur'an'da تمام طبعا خودش راضی به ان شاء الله اجمعین خدا جوارسی تماشاوا هجا میشه بعد برنامه خو حیا هفتی که بین خیر خوشیده اموا او خود سبحان رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته